Admission open. Kepetar kemak Model Degree College, Riboy District, ka court admission na kebenta ke BA first semester, ka lat bahajan na kebenta ke samla pule, na kebenta ke jingtip ki babanya, pun hau number, praiwe, laiwe, pranot, sanar kendai not, lani pra lain not, prasan henriu kendai san. Lala ban sakhi bagi lempung ilekai football ke balpeniat da ka Umling Sports and Cultural Club henin kesengi kata ha ke khatsan tri ku jumang arjar arpsan kala poi ha ke semifinal lane ka wat bandrung sekji kini ye kanam ladu ha ke semifinal la ilekai ke kenhun Jojoa persya ya ke Dongget ke benda Umling bat ke Jojoa kala penrem no ya ke Dongget da Shikol lanon bat lengba kenik jingjob ke Jojoa kan habani kun persya ya ke kenhun lokal taksi na nongpo kebri kenhun kala penrem ya ke small boy ha ke semifinal ka jingi lekai final jong tournament kan long ha ke sinengkong jong teo benwan kata ke khat kendai trik ujemang arjar arpsan watla ke kenhun Dongget kala persang benwan ra da kinong ilekai barri henry ke jingklan jong kinong ilekai na kethan ketik kenhun kam syam lala ban poi sya ke jingi kun final daga jingang not ban pelong susu ye kinong ilekai ban ilekai bha bat ruban nang ai mansim ye kinong peniat ka Umling Sports and Cultural Club lengbau presiden ka khot bat wer ye kipai ba na keleng kithan bakinwan ban ya sakhi ye kini jingi ilekai final ka ban sai khun hapdeng ka Jojoa bat ka kenhun kinong nya kali kamai na nongpo lane ka local taxi na nongpo ha liping hau ba me mrai me no bol dalawan di ground di bing le Mare le. Le stom sila absut dile ano yo le. Tenagalian jungi Umling Sport and Cultural Club nisno na ikumplay ya baro team club kibaisi munta kaneka Umling knockout football tournament arjar arpsan kabai pulang kamadan Umling maransno de kumta ngasno ban yawer ban khatsmo bhai phi baro sakane ka final day jonga Umling knockout tournament kaban salong haka khat khandai tarik bunai basan arjar arpsan kade gasni nungkom bat kapor kande 8 baje no kaisni hakane rasmi final kaji yakun kanlong fdeng jonga Jojoa persya ya ka local taxi nongpo but hagane tournament misnyo ban khotsmo bha yapi nadu umsning but shadu sha umterna namar kane tournament ka day knock out ka bang penlong ka range lade ilaka ka ba nadu umsning shadu umterna te kunta misnyo ban priang smo bha pi baro opinion jingo ban opinion pe Banwan sekhilam ya kane final tournament hapo Umling jungi wan omdan by ticket omdan by tam gaji wan jumpi ban sahi ya kane final tournament hapo Umling jungi te nagalian junga biasa hai pi barok kublai sibun nagalian junga Umling Sport and Cultural Club. The Department of Tourism and Travel Management, Lady Keane College, Shillong is now open for admission. Join the 4 years Bachelor of Tourism and Travel Management professional program at Lady Keane College, Shillong and embark on a journey beyond borders. For more information, call the given number on the screen or visit the website www.ladykeanecollege.edu.in. Kini kikor komputer, kiba internet bador badar. Ni di hajan jongpi, hangne hadukan jongi. Hanongpo Town Shopping Complex, Harishan Enterprise, haka kamera kaba shispa iway. Refurbished laptop but desktop. Punhau number. Pra iway layar not saw pra sansau. Lani pra lainyo arnyo sawar riunyo. Pidon kam projector ban peni film ni pidon kam projector nak bentaki awareness program jongpi pon singi ni ai wai shapi pranyo laiwe kendai hendriwe arnyo lai